Moko kuom rowere e gweng' ma Thika e kaunti ma Kiambu kwayo sirkal mondo riwgi e chenro mar pogo tije mondo mi ngimagi obed makare. Rowerego mosetieko tiegruok e lony mopogore opogore ma bende kwayo sirkal mondo dhi nyime gi tieko chenro kaka mar gero udi ma nengogi yot. Kane giloso e sikul mar Kolping Educational Training Center KVCT e gweng' ma Kilimambogo e alwora ma Thika East, rowerego nokwayo sirkal mondo okonygi bero ngima ka giwacho ni gisetieko tiegruok margi ka gin gi paro mar chako ohala to koso omenda matiyogo emosemiyo ok gidhi nyime. MCA mar ward ma Ngolibe Jakim Jama bende nokwayo sirkal mondo one ni ikonyo rowere kod omenda mar chako ohala. E wi mano bende nokwayo sirkal mondo we choko osuru kuom ohala mar rowere nyaka ohala bed motegno. Wanafunzi na kuwapa makazi katika program zao kama za housing, kwa sababu tumeona kuna watu wamefanya mambo ya wiring na mambo ya plumbing. Tena ningeuliza wanafunzi wa take advantage ya hizi programs serikali inapeleka wafanyikazi ngambo, waweze kuapply ili hata waweze kwenda ngambo. Timu leo wamefunzwa vilivyo. Mostly sisi aswa ni watu wa kufanya na mikono. Theory has been sold little but much is practical. So mtu akenda nje asianze kusema mambo ya theory, ni kufanya. Letoe shati ushone, itwa mahali kuna sherehe upikie watu chakula ya maana na iko tamtamu. Ikiwa ni ngari imeharibikia mahali uitwe siku ili kwaje ni kufanya. Ningependa serikali watusaidie na capital ya kuanzisha biashara, wasaidie vijana wenye wamejitolea juu huko nje mtu kama hana skill hawezi, so wenye wako na skills wasaidiwe na capital. Mimi ningeomba serikali sana MCA wa Thika atusaidie, atushikirie mkono hiyo mradi yenye rais wetu anaanzisha, hata sisi tupate chance tukue hapo, tukue pati ya hizo nyumba.